Yambu cane bakunzi bo kuri Shimwa TV na Gazuka TV 1, turabashimiye turabakunda cane bakunzi bo kuri Shimwa TV no kuri Gazuka TV 1. Ni bidasanzwe uyu munsi kuba tugiye gukora ikiganiro kuri ibyo binyamakuru byombi cyangwa kuri iyo mirongo yombi, reka tuyite imirongo. Turagushimiye wewe ubashe gufungura ikiganiro cyacu, tunesikiza cyane ku bantu bo kuri Shimwa TV tugize igihe cyane tutagaragara, tutavugana, tutaboneka, tutaganira namwe kubw'impamvu z'umwanya, kubw'impamvu z'ibihe, ariko tubahaye pore, mutwihanganire n'ukwihanganirana kubera ko ariko ibihe bimeze. Mwari mutumenyereye kuri Shimwa TV kubw'impamvu z'ibihe nyine nk'uko tubabwiye. Uyu munsi byabaye ngombwa ko tubakorera hombi. Murabyakira, mubidukunde, mutwishimire, turabakunda, turabishimiye. Muzakomeza mwatubona rimwe na rimwe bitari cyane, muzakomeza mwatubona rimwe na rimwe. Abantu bo kuri Gazuka TV niho turanahorana, tuzokomeza duhorane. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ikiganiro cyo kubasuhuza. Ni ukubasuhuza no kubabwira amakuru make y'Umwami Yesu Kristo. Twatekereje kuganira namwe ikiganiro kidasanzwe, haba ari kuri Gazuka TV 1, haba ari kuri Shimwa TV, kubw'impamvu muhamubona mpankora ndumwe ariko ku binyamakuru bibiri. Kubw'izo mpamvu rero twaje ngo tuganire ijambo ryo hejuru yo gutabara iwacu. Abantu bo kuri Gazuka TV 1 mumenyereye kumva mbabwira iby'abashakanye, iby'abubakanye, hariya hirya muri Edeni iwacu turi babiri, dusubiza ibibazo by'abatubajijeho cyane. N'aba hano kuri Shimwa nabo mumenyereye dushyirayo ijambo ry'Imana mu buryo budasanzwe, abavugabutumwa, ibiganiro by'abakozi b'Imana bitandukanye. Ariko uyu munsi twatekereje kuganira hejuru yo kuvuga Imana y'iwacu cyangwa gutabara iwacu. Yeme nubwo navuze gutabara, ariko ndavuga hejuru y'Imana y'umurenge. Ndababwira amakuru y'Imana y'umurenge. Hari abantu numvishije bijanye na ndasuhuza Amadubu Intereza Sarambwe, ndasuhuza AFCS ku bumwe, ndasuhuza MRDP, ndasuhuza yeme abanyagakenke, abari gakenke, abari mu mikenke, abari mu madegu no mu bidegu, abari mu masha, abari Minembwe iwacu. Ndabaramukije, sinoshobora kubahobera, mbangiye kubabesha ngo ndavuga ngo ndabahobeye kandi muri aho ngaho ndi hano. Ariko ndabubashe ciye bugufi ku bwanyu, ndabashimiye muri ntwari z'Imana, murabo kwiratwa. Wa mugani wa muririmbyi wavuze ngo uwopfiriye yopfiriye abantu nkaba, uwovuka mu bwoko yovuka nko muri mwebwe. Koko tugendana fieri yanyu, tugendana ibyishimo byanyu. Murenge ni iwacu. Imana ibahe umugisha ko mwatugaruriye umurenge, Imana ibahe umugisha ko mwatugaruriye izina. Igituma ngiye kubabwira amakuru y'umurenge iwacu, ni abantu benshi bakurikira Shimwa TV batazi murenge. Ndabizi ko benshi bakurikira ntibazi murenge ngo ni gute, baza bahumva gusa cyangwa mu Minembwe. Hari abaza bibaza. Nigeze numva umugabo umwe avuga kandi n'uw'imurenge, aravuga ngo imurenge ntihaba ngo kubera nyine kutahamenya, ngo ahubwo
ngo ni abantu bitwa abanyamurenge noneho ngo yitirirwa imurenge gutyo, harahaba ayo makuru, harahaba. Jewe ubabwira niho navukiye ahitwa imurenge, muri murenge nyine muri iyo collectivité, reka mvuge gutyo. Noneho jewe niho nabaye cyane, no mu Minembwe ndahazi cyane. Hanyuma ndagira ngo mbwire abantu bakunda iwacu batahazi, nk'abantu batuye mu Rwanda barimo ba Shadadi, barimo ba Mama Scovia Rwagasabo, nza numva bahavuga basa n'abafitiye amatsiko menshi na ba David. Ubwo habaye amahoro, mwitegure muzoduhahire byibuze nyine, muzohahe nka kawunga yo gusuraga abantu bahuye n'ibibazo. Ndabizi abanyakagara baraje banatake ngo nasabye ubufasha, mwishireho ku magara yanyu. Mwishireho ko murabona intwari dufite zo kawunga. Gusa mwibuke ko ntawe uja kureba umwami ngo agende amaboko masa, nimba ari amaboko masa. Nico gituma nabimbwiye abantu bari nka Mama Rwagasabo, Scovia na ba Shadadi, kubera ko bakunda kuvuga amakuru y'iwacu cyane y'Imurenge, na ba Jean Pierre n'abandi n'abandi. Noneho abo bose bagira amatsiko. Ubu nyine ntekereza ko hasigaye akanya gato, nako si akanya gato, ubu muzambuke muce abashoboye guterera umusozi. Jewe ku giti cyaje mbaye mbahaye kaze imurenge, noneho muzobona ibintu ka bitatu. Ese ni bitatu gusa? Ni byinshi, izaho byose ni byinshi. Ndabasaba Charles Karori ntagasigare, siko yeme, mwokagira Imana mwe ntimugasigare. Noneho muzojane, ijambo rya mbere muzashaka imyenda ya siporo, bene imyenda itaswikana mu rugendo. Ndabizi ko i Rwanda ta misozi haba, abantu bazaje ngo Ingororero ngo haba imisozi ngo kuriya ngo muri Ngororero ngo na hehe taho haba imisozi ingana n'iy'Imurenge cyangwa n'iyo muri Congo. Noneho ariko Scovia iwe yaraharangije, Scovia n'abandi bari bajanye ba Mwana Ndake baraharangije, abageze Uvira. Kuvuga ngo uterere wa musozi uwurenge Scovia, si rero mama. Noneho ko ndabwiraga ba Shadadi amakuru bazojana, ibintu bazagenda bambaye kubera amatsiko nza mbona. Hanyuma ndaza kubabwiraga amakuru y'Imana y'iwacu, kubera igituma navuze ngo mbabwire Imana y'iwacu n'amakuru n'ibyishimo mfite. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ikiganiro nakurikiranye Scovia yagiranye na Colonel Rugabo, noneho haguma kwibaza abaza ngo ese Imana ngo yaye zino ngabo ko ziranga kutubwiza ukuri, ngo ariko ni gute bari babajanye babageza aha ngo bagaruka nta musahada. Scovia we, kubwiza ukuri kuzima kw'Imana biri iwacu Imurenge bibaho, birahahora, birahasanzwe. Bino uzusoma muri Bibiliya ndabizi ko uzisoma. Shadadi ndagira ngo azasoma Korowani, ariko naho birahaba. Biriya musoma byose zanyu Israheli, iwacu muri Kongo Imurenge bibayo. Birebye kuvugana n'Imana, ngo Imana ibwira Dawudi ngo ugende ngo urasanga Sawuli aryamye ahangaha, ngo aragenda ngo asanga arasinziriye, ngo amukata ku mwenda. Mwe muzumva mukumva ko bitobaho, bitoshoboka, mugatekereza nk'iyindi logique yo baraje. Twebwe bibaho, twarabibonye, n'aya maso yanje narabibonye. Noneho igituma mbabwiraga ngo muzoje kurebayo, yeme igituma mvuga abo bantu ko ndabwira n'aba bandi bari aha n'abari aha n'abari hepfo n'abari haruguru, bose bakurikiye bino binyamakuru byombi, Shimwa TV na Gazuka TV 1. Ni ukuvuga ngo
igituma iriya iwacu mu murenge twayibonye Imana n'amaso, twayumvaga mu matwi nk'uko namwe muza muyumva, tukagira ngo none n'Imana gusa y'Abanyasiraheli ariko kuri twebwe tuyokora. Hari aho yakoresheje ibitotsi biba intwaro yo kudutsindira urugamba, hari aho yakoresheje igicu, reka mbyite gute, kino gicu cyo mu kirere kiba intwaro yo kudutsindira abanzi, hari aho yakoresheje umuriro waka w'amasasu barashe, kiba amasasu yonyine bakayarasa bakarasana n'abanzi, hanyuma umuriro ugatunguka hagati kubera ya masasu, ukagurumira ukaba umuriro, ikaba intwaro yo kudutsinzira abanzi. Izo twarabibonye. Ayo si amakuru y'umurenge, iyo ni Imana y'umurenge. Ngarutse kuri ya sije yo kubabwira ibyo muzogenda mwiteguranye mwambaye, muzoshaka amakeke adatwika mu birenge, inkweto zidatwika mu birenge, ariko kandi zibafashe mwo kwikanga mukiruka. Hanyuma muzojana uducupa tw'amazi, utubuyu tw'amazi. Hanyuma ntimukagende n'imodoka cyangwa n'indege, muzogende n'ibirenge, niho muzobona ibyiza by'umurenge. Muzama muca hariya i Bukavu, mwambuke mu gice Nyangezi, muhuruke Kaziba, muhuruke muri Rurambo, muhuruke, yani mvuze Rurambo ni uguhera i Gashama, mugende mushake muzoce mu Magunde, niho muzobona n'amashuza. Ntimukagaruka mutabonye amashuza. Amashuza ni amazi abira ku musozi yonyine. Kandi muzojane kamera pe, nimushika mugeze ahantu zabishojwe, mutaragana mu bishojwe, mugeze za Nyarurambi, muzobanze musubire mushabuke muce nko kwiremezo, muzamuke muje kureba Rake Rungwe no kureba uruzi rw'Ibitoro. Ntimukagaruke mutarurebye petrole, muzoje kureba petrole. Aya makuru ko ndabwira ndi, aya makuru ko ndayabwira Mama Scovia n'abariya abakozi bose bakorana hariya ku kinyamakuru ca Mama Rwagasabo, Dael n'abariya bakorera mu ntara, mwese ko ndababwira abantu bafite amatsiko yo kuja iwacu ruguru. Hanyuma muzamuke murebe urwo ruzi, mumara muzobanza murebe uruzi rwa petrole, mumanukane igishanga ca Rusizi mwirebe, mugende mugere kuri Rake Rungwe hejuru Nyaceja, muzojana ibintu, muzogenda hari aho muzoca, hari aho ngaho haba imbeho nyinshi iruta iyo mu Ruhengeri, neza neza nikiyo ku Birunga hejuru. Noneho mukomeze mumanuke muce mu Gitoga. Ico gihe nimushake muzoce mu Gitoga, abandi bazoce ruguru, canke hamwe muzohaca mugiye ahandi muhace mugarutse. Noneho muce mu Gitoga mumanuke mwike mu Rubuga, murebe amashuza. Ntimukagaruke mutarebye amashuza, muzoshika muvuge gute? Aho hose muzaba muca mu mabuye y'agaciro, ku musozi Gasigarite. Nyuma muzogenda mutora simbiziga interahamwe zagaza zizazamuka umusozi zigashika zigatora amabuye zikikorera, twati tumenye ngo nayiki, naho ni Gasigarite, twebwe twari tuzi ko ariyo gukina. Hanyuma noneho kandi aya makuru abagereho, sibyo? Mumanuke nimuca muzaca aho ngaho, ni ku mwinjiro cyangwa ku mwinjiro wa Forêt Equatoriale. Ntimukinjire muri Forêt Equatoriale ntimwoyihuruka pi, cyangwa niba mukeneye kuja kureba inzovu n'intare, muzinjire muri Forêt Equatoriale. Kandi niba mutabikeneye n'ibyunguti n'ibiki bindi, sinzi uko muzita mu Rwanda, insisi zose mushaka, ziriya ziba muri Nyungwe mwebwe muza muja kureba mweshuye, twebwe tuba tuzireba ku buntu abazishaka. Muzoje muri Forêt Equatoriale. Abakeneye amahembe y'inzovu, amahembe y'intare, muzoje muri Forêt Equatoriale mwinjiremo. Ariko bamwe abahutu bose nimwe bagiye, muramenye.
ntimwabonye ko uriya mupfurero w'umugome yavuze ngo arabeshuza kongoro ntibakaje ibaraka. Namwe rero ntimukaje muri fure ekwatoriyale niho abahutu bose baba, gusa muzoce ku mwinjiro wayo murya imbuto nkeya mubone nk'imbuto nkeya y'ibisufuka ibiki, imbuto zose z'iwacu muzirebe, muhuruke ku gihuha, mumanuke Gatanga yose, nahajya bagwanira ku kiziba muza mwumva hehe za Gahuna hamwe mwabonaga perezida Colonel Rugaba ahagaze avugana n'abaturage, mumanuke muhuruke neza mu Minembwe. Nimugera mu Minembwe muzorebe muzocaga mu Mikenke, muzoce mu Mikenke ariko oya uzobajana azobacisha i Gasiro, azobacishe mureke guca mu Mikenke, muzoce mu Gitasha mumanuke muce i Gasiro, muzoce kwanta Bibego muce i Gasiro, muhuruke mu Gahwera, muzenguruke Minembwe, nimumara mwama mugaruka museruke muce kuri 0, muhuruke mu Rwitsankoko, mumanuke muce mu Mikenke. Nza numva muhagirira amatsiko muzojya ibinyomoro nimugera mu Rwitsankoko muzobirye, muzoje no kuvizita kuri Ruhinamavi. Noneho ni Gakenke, iya minsi gane yo kuzenguruka muri Minembwe ni Gakenke. Nimuvi Gakenke muze muce ga Rwitsankoko, muce mu Rubemba, Rwitsankoko, mu Karingi cyangwa se mu Bidegu, muzamuke muhuruke Mikenke, bamwe muzoce Mutunda maze mujye ibinyomoro, muhuruke mu Rwitsankoko, mumanukane Rwitsankoko musubire hajya mu Mikenke ku bitaro, muzaba mwavuyega no kuri Pwezero, mumanuke museruke za Gitasha musubire mutahe. Nimumara muce kuri Gongwa, hariya bari mu kwirirwa bagwanira, ahantu hose muzamuvuga nti muhumve muhace. Nimugera kuri Pwezero bazobereke kwa Murima no muri Mukoko, mumanuke muze musubire muce iriya chaîne de Mitumba yose Colonel Rugaba azababwira nti muyumve, mumanuke noneho musubire muce muri Rurambo, mumanuke ariko nimuje kugera muri Rurambo mugeze ahantu bita za Gifuni na Kamidoki, muzomusore musubire Murenge, mwama mwika neza Murenge nyirizina, muzenguruke Murenge yose, muhere mu Kirinja, ku Ishembe, ku Kanyovu, Kibona Ngoma, muhuruke ku Imashuba, muhuruke ku Gitigarwa, muhuruke kuri Nyabigega, muhuruke ku Gitabo, muhuruke Muhanga, muce Muhanga museruke kuri Nyabigega, museruke ku Gitabo, mumanuke mwike kuri Uningu, mugaruke Gacangwe. Abagifite umwuka wo kuja kureba Tanganyika no ku kiyaga ico gihe gazoba hafungutse, mugende murebe amazi meza y'umwuka wera ya Tanganyika muharebe. Ikibazo mfite timukazojana ikibuyu kinini, kubera ko woza ugera mu ruzi rumwe ukavuga nigo rwiza ukavoma amazi, wagera mu rundi ugasanga nigo rwiza ukavoma yandi akakuvuna, kandi utari bugumwuma bw'amazi, gusa wotwara akabuyu gato ko kuvoma ukanywa ukagotomera. Nayo makuru. Hanyuma bizo muzoja gusurishamwo abahuye n'ibibazo by'intambara, namwe nyine muzabitekereza nk'abantu bakuru, nka Mama Scovia azotekereza ibijanye n'abandi bagore bahuye n'intambara ibiza bibabaho bagiye kubyara, abakobwa bahuye n'ibyago by'intambara, bafashwe ku ngufu, ibyo byose. Mwese abantu bose bari mu Rwanda badukunda badushigikiye, muzikorakora, abanyamakuru bose b'umwuga n'abo ba YouTubers, aba YouTubers kwabo, abanyamwuga kwabo,
mutugenere imiti. Ibi bintu mvuze Abanyakagara ndabiyamye, Abanyakagara Gasopo mujane na Kongoro kwenda uko ndabiyamye mwese hamwe na Mbayahaga n'abandi bose b'Abarundi, mwende uko ko ndabwira Abanyarwanda bazabadutukirwa, bazatuvugirwa nabi, bakababeshera uku isi yose izi ngo Abanyarwanda ngo nibo bahaba batugwanirira iriya ruguru. Abantu bose ni ukuvuga ngo ko barafatira u Rwanda ibihano kubera ngo iriya ntibahazi, bazavuga amakuru biyicariye mu Rwanda, ko ndagira baje kuhareba bazaba batukana none baraharebye. Inyawemere bazaba batuka, muzashaka abagore nka 6 mukoza ibintu byose n'ibiryo barabikeneye kubera twebwe ibyo bahinze Abarundi barabisahuye, ibindi barabitwitse mwarabibonye, amazu barayasenye. Mushake muzagure za Rwanda fomu matera nka 40 ariko mwebwe muzipaka izi ndege izijane cyangwa imodoka, muzipaka izi modoka n'amafu n'amavuta n'intoryi. Murabiziga ntimubizi se? N'intoryi narengeye kuvuga n'amasombe, nibuka ko Yohuruka yo yapfuye, nuko n'intoryi n'imiceri mujuzuze, nimumara mupakire ku modoka cyangwa ku ndege. Kavumu indege yohava ikagwa mu Minembwe, ubu nyine ga ni iwacu Minembwe ju. Imana y'iwacu rero niyo ngiye kubabwira. Habaye igihe nje simvuga amakuru y'abasaza gusa, ndababwira gato ku Mana y'inganji, icyo gihe sinari mpapa, bazabitubwira. Hanyuma nyomoje abantu b'Akagara bajya babesha ngo intambara itangiye muri 90 ngo ni u Rwanda rwayiduteye 96 na 4. Manyo muzamureka kubesha, muzamureka kubesha Manyota, ndabiyamye, muzamureka kubesha kubera ko inganji umusaza bita Rumenge na Kadigi igihe bose bakuweyo bakuweyo n'Ababembe babasenyewe. Icyo gihe Perezida w'u Rwanda Kagame nyakubahwa yari yabaho. Mwibuke ko Imana yababwiye ngo mugiye gutabarwa, batoranyije abakobwa bo gufata ku ngufu. Mbaye ngarukiye hano, nzogaruka kubera impamvu z'umwana ararize.